Menan ketutur sultan bahrun hadapan kaum segala yang nak nebalah guna jarone susun nemehai ampun ubah Rabbana. Diraja sarah rupa kabingong tangkih tak kenang bak bahrun diwa patah ngan lidah hirin tu cengong babah melangong hanle suara. Nesu'ud Ja'far masyurul ghalam kalia mepakat dengan musalla. Ampun tuanku doli hadarat sijuk berikan dengan sejahtera lebih sentosa uadia kamu banduan nanggro mepakat raja dunia akhirat cukup selesai hanle sapua syok yang nasyok sangka. Habis narin katamat kalam ngan sabe bisan membalah haba sultan sarah netren leyuhnyan hendak berjalan ubale raksa serta nehai ibnu Abbad jak kena siat he gure raja gure pinetren nejak legat serta dolan ubale raksa gure ngan raja dua mesapan neyua weh rakyat hendak mehaba di raja sarah nekun ba'abad nasabah pakan kamongan gata salah netegah benana ikut cik menan patol ada biasa ulun he tengku pikir kaluput hayun temakut maleba mata pare sultan lizam arian kana tunangan yogoh jibungka ane musalla pare sultan sinya culizam ngan ane Ja'far ngan ane ralab sinya arian janji kamenan kuat lagoina jinopi kana disinya lizam ane sultan cut bahrun diwa ke ane Ja'far jinopa kriban bukan tak sayang leko kahana bak tengku gure pulang hukuman pakri timbangan di ulun rela. Nesu'ud Abbad tuanku ampun ni bak pikilun salehan benar karena laman kurang tan mufum adat ngan hukum kurang biasa betan bemenan bahlilun pegah sikada lemah pikir yang gasa pare sultan tuanku nekrah neyua menikah ngan urang dua ubah Ibrahim ngan Insi bayan ubah adian yang ane Ja'far ngan ane ralab sinya arian Junain adenan gerasi nama menyane putroh laga janji fon tuanku ampun rugola goina mubri wahate sultan bahrun yang nebah kampung sawa mekuta lagi ngan ane pikana sajan delima rawan yang nama bunda Malayatan mata raja asahan menyaruh menan madu anda nejauh mesara sabenya menan nibak lontuan miseken gata jinabak gata pulang habanyan wakilun tuan cut baharun diwa ube habanyan bagomnyan berite ubah gurel he gomnyan pehaba sabam di ulun nabacut male janji yang dilek karuh metuka
Seon aban tuanku ampun Baklaman mufom sabitnya benar Nebedah gurek laju kanetren Bak Raja Bahrun nepetolanja Nesahabaran Sultan Sarah Ube penegah neyua pehabah Nejawab Bahrun dengan isyarah Han puak lun pegah ube yua raja Temama sabda Sultan Bahrun Menawa mulafon nebuka haba Wahai musalla yang gure ulun Jinawani ba'lun wakilah raja Uba'adronul jinawalun pegah Ube wakilah abang ke kanda Baksa boh masa Sultan Sarah Janji ka sudah ngendrone tiga Kumbang nal heboh ni bak Sultan Rindu tak dendam sokalan rupa Bungong tunjungan nal heboh karang Dalam taruhan badrone tiga Bak saboh bungong ngan saboh kumbang Janji cin menan raja ngan gata Jinona bacun kajian ubahan Teke di Tuhan yang aman kaya Kalon drop saboh dalam yang lenyan Yang sedang-sedang bukan yang tuha Pareh Sultan dengan arian Cik buan urangnya ni ba'lun hana Menan ke ba'lun raja yuwati'ah Pakriban yang jeroh ba'drona tiga Antara yang ka ulun drop saboh Menyana singkroh lun pelih dima Nasi'ud Ja'far masyurul ghalab Serta menghad dengan musalla Ampun tuanku doli hadarat Kamawatan hajat melawan sabda Hana sapu syak dengan syubhat Pakri yang hajat nafsu mekuta Han puana sidek netilek sasat Baka momangat hati lam dada Sultan Bahrun hati kamangat Sabab maneh tak narik bak Ja'far Raja ne pandang bak gure aban Dengan isyarat ne tepu bahasa Abad ne marit laju ngan gure Siga gebal ne jamak haba Jinohe tengku raja yu berite Ane dron le ke urang dua Ke ane rahim pare Sultan Serta sajan ke ane Ja'far Ke ane ralap pocud arian Tinggai cud lizam bak Bahrun diwa